Wahiala nemiame. Watota yowa. Wagega ege miamena. Ge mukore, ge mukyo abe boy. Wele miame oge COVID-19. Akbubo wewe ge hia. Uwe anwa meno tonga meno moga. Uwe mukpon guwe iwe. Guhun, mukpon guhun ya ye iwe. Veni ana. Wahiala nemiame. Ale ne bi gbawan. Wetota yowa. Gega ege miame na. Ge mukyo abe hi. Eya mukori. Salaba dans mi maya fait fan au bébé en vedant. Il sait maman va y aller. Maman qui n'ont que deux. Salaba dans gela wawana gela bruma ou il sait. Ega ibudi, oge do ayena. Ibudi, oge ohosa. Ibe don wa we ke di bude ye anadegode. Eke di bude ye eva akyan be biebi. Sadoba don ege do kyan be biebi o isa. Eni wa ya fe kodion we ke nogi. Ke bo kigele ke oga. Ki pa ke bi ku. Agbon hia do kian bu pa o saloba na gi ma kian be bie o is ege budi ogo saloba ogo gyo han sa e na kin o wa gi ma hia to ta pepepe ogma ti eten re ti o se ri na do in budi oga den Bude di mata rebe uzo adan gbera e ma hin bi tago da o de na ifian o ogedo be na ya fian o he be na ya we o he be na ya ma mo mi he ni afian o ne gbin ni an we o ne gbin kunde be na ya kian wa gbon o wa na ma ifian o oge ipe ifian o oge iko Ifian ori pe a ke bi fian ori ko yen wa opa evi ro na ma emi pe a evi ro na ma emi ko don doge na yari you born mo yate do ware ibude di mauna ezo a ori gbina ma we wi ibude yo ezo ma we wi ibude yo ori gbina e wa ni opa ibude na ere na akan wa gbon ikena ra ise na ma ise benu ai ma gbon ye he ilawo agbon ilawo owa ilawe ode ilawe iwina ilawe eki ilawe ugbo ilawe egbe ilawe otu ilawe arioba ilawe ya ima we bude ye ya nunda mare so ba yin do ai mo no ma rin ra o Maedoa ibi maedoa emono ma o bona mwemi la ibude ki o won mi no kwa na kin won ya fe aido ada ho na mi ma wo na mi ki da we mani ma ibn saloba ya oguma na kin o wa bo kin o edu wa bo kin o pe ade wa bo kin ku do wa ba Edi te gareba ugbede uyu amie o edon dia na riobe no Solomon demu dia riobe no wa hia fe yi ati so ni wa hia fe ebo egbe omo ifo okema o sabi ko yo obadan ko yo agbontan ko yo wabokian Wahia fe wa bedene itwedo ya fe ni ro wa ke ni resi itwedo ya fe eni wangi
egwa monoba itwe abe ka ya fe na regwa itwe ni wa bu to jon we afuede we to nige afuede wadu wabukin o uzologma ibe yena abe mu uzologmo emi na we uzo na gbera ai ma abe we ba uzola ben oge na ri ladian ni manedo ya ma gbon manedo ya we ma gbon manedo ya obodo yi mmemi la manedo ya ibude na agwa lo bege na agwa lemi ehiara mani ma o ise even so abe ayi nu tilewa owo emi ni atalo Facebook na emi ni atalo Facebook emi no ka ki manedo ni ma ya we ni ma ya mi o de ma gbon na la na ke o o tie mo ti o si ti ten ti egbe ni ati ti koko dan to ta na da o wa gi mari run no sa na ya sun o edira ke bogo mo ke bo je no wa o saroba no ke de na e pon ma ke ro ba wo saroba dori mage de begbe wori malu be na so uwe se ra no do na be we na wi man do se de na wonya son wonya va ibi ya fe na ru wota gbon na ile enu ero e ma ibe do sikoko afana manedo mado zio mado iwe mi emi fie o oge agbon na e matana ifie o na ri ene money gba ifie o na ri ene money ho na ga yo na baba uri e marion gi mara ko gi mara rion na ya ni ma ya we de maka uri ojo ni ma ya yere na ka mama ibi ma ya fe kan wagbon e gi an kan fe be fi an gbede e de na e ma o e Jesu Christi no nya ma isa wa ya bo kan o edo wa bo kan o bi na ta ban even ma agwan kan na life skills for Edo youths uzo anagbera mana we gwa kan ififien o ore ewi Edo emu Edo emi pe ati emi ko. Today we are dealing with life skills for girls, for Edo girls at home. Zo anagbera mana gwa kan ififien o ore emi pe abowa na we bo wa ifien o na we bo wa ifien o na we ma ipa bo wa ore be kigba ma you know kan ya fe wa si gbe emi na gwa kan na ifien o ore ekwo ifien o ore ekwo no even say sati we ka we are not aware why be gwa kan ifien o na yi ifien o osomi o ifien o osomi. The necessity for life skills is found in Proverbs 22 verse 6. Proverbs 22 verse 6. The Bible says, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22 6. Training up a child in the way he should go is life skills. Even so that we know where if you na what the muy and not if you if you of we not the mu pataki if we not the mu oye gedegbe ore beitan hu evajan govin ha owe mam omo even you de no ala ai ba iware na ese ti pa hu de ni ri ma omo even you de no ala ogegi wane esetin la yo de ni ri o wa erun ake mo won pa o wa erun ake mo won pa o wa na we mi na aya wu na boye o wa na we mi na aya wu na wodo o wa na we mi na aya wu na wotu
wa na we na ya hu na wari oba ya ga so ye we gbe u fi ehu arun da o wo e gbe u fi ehu arun da o wo e o lapa mu u fi ehu arun da o wo e o gbunigbunogbo u fi ehu arun da o wo e ra bo se na ni ana ye beri o hunde evinu ma ifien nu ma e bo wa yan kepa ifien nu ma e bo wa yan ke ya won do ifien nu ma e bo wa yan ke ya ga wa de oba ifien nu ma e bo wa yan ke ari ewebo evinu we ma e ni e yan da yi eri ebi tan we va yan go fi han kai ma mo mi yu de no ala bo iro bu kan a bo ga won na e se tin pa yu de ni re uyo wo salo bwa o ya yi wo ha de ri ebo ni re da me ma de ri ya o idaga run eva obona na idaga run arun igbe obona wo mbo ye de uwe gbe na ya de wa we de ri me do wa de ri wa re ta o na me kina na do lo yi ebi de bobun ki na ologo gbugban so wa we su ore na ma ya la na ibude oga dene ifia o ore emikwo wa ibude oga dene ifia o ore emikwo wa ifia o na ya ma mo ikwo emi ibu wa ibu ani pe ibu ani ko atori pe na ezo anu gbera ori ko wa lo tana o be me be ya ma mi ko emi he bu wa iya wa ware ya wa we no kan o ama mo mi bu wa ebi na mo gbe bu wa o ya so ebi na mo gbe bu wa o ya so he da be ta wa ebi na ma gbe o ha ma gan ebi na mo gbe o ha ma gan ora gbe ebi na ma ri ma gan o gbe mi da yo be don sagbada ke mi da ma ri bi ma o ise ma na do i ma ri ege ya ma e mo mi o wa ni afien o ebi na ma ni odo ma ri yan yen do he da to ma he yen do me na ne ru no ma he yen do me na di no ma he yen do me na to ma he yen do me na mwegbe he o wa na ma mo we mi be ka so ni wa lo dele ka ino dele etu gan mi no chongon e wa de yunu e wa de samu ba da we wa ge we na mo amade de koke so da ebe don ri ebi ni samu ba da o wa eye kira na tamomo ni we ari emi ari samu na bo ya da ge igbo kan na ma mo mi ege no da de ni ana setting dia ebi no koke oge na ife o oge emiko ya fe wa da ho iye ya fe kibira wa da ho ebi ni manedo ya ma mo emi ya ruwa look out. First and foremost of the life skills, personal hygiene. Personal hygiene. We also talked about this for the boys. No count on what woman oge enegboma. Woman oge enegboma. Makawe gon kan bo ri pe adedo. Be don ro ri pe adedo we ro ri ko. Ama mo mi owu woman oge enegboma. Wo won oge enegboma. Ọmọ àrí ọ̀rìbò wíẹ́ ìkọ̀ọ̀kan ìlú bọ́nà. Ẹ̀gẹ̀dún náà yẹ̀rọ wíẹ́ nìyí, aláṣùn ẹ̀ wà lélẹ̀, apọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ aláṣùn ẹ̀ lélẹ̀, bọ̀ mọ́nì ìbọ̀ ẹ̀ wọ́n dèdè. Ló kàwọ́ wẹ̀ ọmọ́nì ọwárìọ̀rẹ́ òyìnbó kí á o. Ìkọ̀ọ̀kan ní yàwá vẹ̀lẹ̀ jẹun. Ìbádìí àyìnà kata mẹ́rin yóò ká o.
no ma keke no miamia o ewe no digwetu e baba digwetu ye we en watu egbe ukunu watu we ka money we digwe tu baba lage san digwe tu ye lage san omo ne gele digwe o gele tawe do matter say who time my 7 lage san oh we lage san de la bieze don la bieze o we la bieze o maye na o maye akwa ma oni o gbo so be miamia abe yere we maye digwe tu o pa go digwe tu baba na ya digwe tu baba go digwe tu ye a o digwe tu ye we digwe tu no dion we ma de tu no dion o ya digwe tu edi ma so a do tu o ma we no digwe tu ya o digwe tu na o digwe tu na o digwe tu gbo so o do ye te gbe ai pe we u ka ma we digwe o gele digwe o tu baba tu ye emi na do ya ma e ke ma gbon na ya ma mo mi ayo ware oraye ukunire eke no di laragbon erun ni no lele ukuni kian na 20 bogeni oswo ma kian o wa ni edigwe 20 an erun no money we gbagbo we no even de wi o de labi ezo to labi eze obieze no zo wa ko even gbagbo obiye don nyago obiye don nyafe utian omoni oyiwe gugugu de la gesan to ge san obi epen obi na nyimi obi zo monu zebu obi na mohoma obi na sajan ekwa ko ven do bien wa mao u ka yerun so moni ne ba ama epa wa be ede wa da egbe kene erun ni ha me ye ere ke de be me even na do yakian na do ya luga na bobe na kin oh pastor hajin o etoni na o we na samen pa o o do mo gbodon ya pa kan o ge samen pa o ka ma na pa kan ere na de iman pe o pa kan uma pupa kon ere na ere bu agbebu na iye na ya be me ni ya pa kon ni ati toothbrush na apa kon ni ari e don money no ya wo no ya pa kon o ya pa kon abu dongon ya iladian abu dongon ya iladian o samen sogunu de o magwa we bi mai are gbe yo are za o mo are robio ama mo emi mana do wa ya ri ege na ya ma mami wa ya ri ege na ya ma mami agbon uwo mo ni so wunu we no pe pa kan ni de ne botie toothbrush ni de ge ro u de na e gan o mo gbe sile ha omo ni me go enwi na o keke du de na ugbe so du de na nupo eye ya gbe pa kan ki ani o ge nupo e ni setting ipa kan u dogogbon na even no mieni na toothbrush ni baba na ohun ane o be he den ebe to go buy a toothpaste ni na million na ya pa kan ni o baba na foden de go bon ni be ri ai wa be ma ewe wa mi no kwa ge kire ko di ai ye be ga wo ewe emi ni a be tete ami na ga tete umia o pa kon ni na agodoto e na re na ogede na even na gawo de na udo su ama money wa yisuku na uwe nu ya ku enu megbe suku we nu ku enu megbe suku enu ogo wa ya pa ogo ya ogo ge ehin obu kan oko wa le ba eri no mona o no mi wa o ke ari suku de ka awo de ya dere uge won ya de kare obe yengwe eba owie ni oberu wo fi oni yen eni ye ko ani ari suku o so suku o ari e bon we ugbenso eso zigaire ugbenso eso dekare eso mi ipowo awin wa guyo emi no ka ke ya fe tadie no mo
Omoku ya we na ta de na oga moku ni wa ni ye wa he bi no keke na ya ge omoku wo da nwade ugbanso ebi ni yo bi ye no yo koto no ya bi ye ugbanso wa ga hi ola wa go ma wi la o ni ita da o da ai ka ni awo mu na nwade na ugbanso ti wa yo pa ebi na yo koto ni opa wa popo wa yo ebi na yo koto ni wa ye gbra ipe dopa osun awia wa ga wi ebi no keke na mo ni ameke na ebi no keke ya u ne gbia okwo akubi wala me we ebi na yo koto opa oye yo lipede na e ma be rio age ya lele so wodo afie werie dene mi ro pa ilo na de opo kan we ke gida dogo o ikono edono o ebubu na opo kan igo na ase siga opologbe na ya debi na karan debi na yokuto ko ri pe no ko oku ebi na yokuto no wia no gbe won na yan yo pa ipe disen ogbuze la ho ayiwe gbo ni oni lane oni olane ebi na mo ko yokuto u pa kekan o kekin no yo o yo do pupa ni ati ejun de o bi ogogbon na be ho ne uzola agba ahu ahehia eya be songogbon ida we nu pa enwe na mu pa enwe o pa na fo wa yi je ya degbe ni wa mo ni kan o oni lana eye re na iwe gbo e o mo ko ta ba mo bo dia o le abi mi pe ayan se ti an tale ayan ri pe an mami mo ko awa vi a o le be mi ya fefefe ne gbe do awia na kon do mo o to no salo baya yo mo omoku to tan be no ya tan ni eri efe ya le lokokan bene to ogo webuni eri ya fe salo ba bu na mu ne eri ya bun ono mioku oni o miefe eto no ro hu ni da ndo go be no bun se na seti kani da ndo go na efe dans le lekan agbon tekere ma wa o ben fait dans le lekan o sala ba yo moku na efe yo mo ke yimire u yo bo wo mo ni hu u ta ba ro mo segbe u ta ba ro mo na biese no yen gelebe yen rita bien se yen gele yen gele yen awu yen gelebe so to be gbe yen personal hygiene unwame oge degboba akona pe ni na mama uno iye uno oge uye de bien na do aye penti yo abu iye oni o se le loko ke imire agba kan ni u ka ma we eri awe nu ka ma we opa kan e to gwalose e o ka taderio ai tegbe mi o u to ma gwalose na be ki ko yan we mi gbera gbogbon so pa kan ni ra pe bo we ni ogun so wa do pe savan u we ka ma we e ta wa pupa kan e de ho wa pupa kan o wa ipo wo we na gbera o we ki wo ta ben be ki ko ya we mi nda anya wo na dagiyan e yo gele no oni yo ko ben salo ba ya ye don abe a ri ege ni ani aya anwa ekeni na be un ba be mi ko abe tama so unwame oge degbo mani awa mamoni yi yen abe bia na ire abe ma bia yi unwame o ne gbo ma o ka o ake ya atemi obe oni owo secondly abe ma bi ko emi ko mi o number 2 last skill sweeping and scrubbing the house. Although people teach their daughters how to sweep the house, how to scrub the house. Manado, if you look at my mammy, I marry it akpolo dollar uwa iman ti ma pole ti ma dollar ogwe wa no
aga isame pao ne aneru ne ado polo wa edo di o wa na man polo ye ya o abe do dolo de o wa apolo wa akoli yeko wa abe polo wo wa o gwe ni wa emi oka o uma mo ebe de apolo he agbekun re agbekun soto na seti polo e na di opo we aya dan to kian o ikwe soro ya ngwa polo adu yu powe azano to powe aya zano to o we ni ta mo lowi e eri ona mu ikunu roto a mo lowi e gi yi man polo nu ege o kan wonu lowi e yo tori no mo polo akola ya adere ku so to wa agbeso uma ewe gege ki nu polo iku mandagi keno riba eri ore ba do de ade o gele bi dege uwu na we gbe pole aro mo poli opa igbava igba ha emi dan aya mamo evin wo wedo takpole ta adolo imane do dolo wa akedo miere cement dore ima dolo wa ami ekene gi ma dolo so ya ma tin dolo iba ma tin dolo gbeke ma tin dolo po dabiye ma tin dole rie no ka na de e na ma dole o ite da begede go o ita be wo to na ma dole oni awewu ekene mo ye na le ba no de no ka o awa pole mani la dia akole ya fe no le ga ukoni ni akole ba ai mwemwene aya mukwa ome keda mwemwenyi bi yoko wa de do pol do dole awewu ni uko dolo ewo wa mwenyi uko dolo amu ye jeke ege we na mu iku kwa ni na mwemweni kwa ni o do ni we akodo de na mu ke dolo adi wa uke dolo ababe me na fian yo kemba afian uke dolo ai saben bai upon no solo o so upon na ya na fiyo na do muladia ado ya dole awewu ni aya dole awewu ni kwa dole awewu ni yo do ye won obe akon wenu nusu en ai ga lebo aya ma mo mi ahe miawe egede ga ye egwe hu egede ga dan leba e ka na ya leba bi joko wani adolo awa adolo e no tu ebube e no tu emu o emu edewe mu e ba tin awa ma mo akedo vie bi be na ya ye re abi ma mo awa vie bi ra me gede awa kun yo ri no uma bena ka avie no konko tu ko toto ubana nege na ru kenode na ton kenode o ke do via yu degi mono ege na de na mi mo u do fian ye yo u do ru ran yi morning ite gianfo nege na ka lonode eni o ka 20 nege do 20 ọgọgbọn we vie yo na ya kedo edi fe kedo aven keke do ya aven fo dege be dio dege bena biero ibe we aba ni amufua we fien kere bo dori eyo o be se koko aba ni te gianfo eren o do 20 aro de maso na ya mu pa iye ren e mo bo ma o abi ya sa mu pa ye ren na eren o do gion ma hunda esliba seba igo don kokwa no amuru pa na ya hire me ma o dan ye gbe yin ma mo mi o to ko yin mo ke ba na fian yo obege ya shere koko ogege egbo ni kin e ba so ya ye ne bo muri na te stove aya le ba stove aya le ba obe ma o runda e na de be go ma aya yin o pari no stove oge amuru pa na samuru pa yi na ya le ba ni ai menwa bo wa ye stove oga muru pa le ba o me no win igogo no ladian bo o me no win igogo ni no ladian bo ma
da heaven ita igogo no ladia we stove ni na samuru pa yi ni na jamu pa le ni igogo no ladia bo ema ogboma we ga yan lagbegbe dagbegbe o me kinu ya khio wo sagin o kinu ya khio wo sagin if they both carbon monoxide no igogo no ladia bo emi ke na dia gin no wi amurupa igogo no ladia bi okoto ma fini imoto igogo no ladia bo ni on ladia bo to odi e kai ni ema only able to carbon monoxide. Oba we no ya de ba sagin o ton ba mu sagin. E sagin ni yi sagin no so bari no wa. Carbon monoxide is dangerous because it combines with the hemoglobin of the blood to form carboxy hemoglobin. Carboxy hemoglobin is dangerous. It's caused by carbon monoxide. Hundoni is stovini na ya leba eni ni gogo lade ni no win ni e kaka bomma. Na ibe da mi na ni ati gas on your masse. On your bigo says upon your masse. Eri ama isagi. Ibude na o. Ebi so do odon keke na o. No massa ya deli bata ya dele opin lesi ya si le vi yegbe emi so ro no keke na wate ya awe ni uswemi na keke na u na kun wa de na ya le ba eni no mani okay ya de di bata de wo massa aya dele eni ya fe aso wa ado anwu hian igogo ni ne mani gbegbe awita agbebo ye agbembo yi adu enwa evitado ke ya kian na egbobo yo nege dia madagbon ibude na o be na pole o wa idol wa abe poli yekowa iku o poli yekowa ibe ki gbe ati we gweri yan be yan poli yekowa obe ma be dio obe guyan gbihun obe ma be dio so pa oriku edegbegbe wa no aya poli yekowa wala de wa isen koko isen ekita o gba san gbari na do amu we isen we mu isen koko run do ni akakina aka yo we bie ni ya yo dare ekena la ya fe o wa ho ama mo tena mo aro wa epoli yoko wa opolo wa epoli yoko wa o ma gba be dio ta ma yoko wani oge na ogo kwu no yoko wani oko kino dollar yi oni enu po give o wakoyo nupo gia the third life skill adult girls are taught how to cooking all kinds of foods and dishes. Adult family take it upon itself to teach the girls how to cook. When we say how to cook, it's not just one meal or one dish. No. They learn all kinds of cooking. All kinds of cooking. Cooking with wood, cooking with a stove, kerosene stove, or cooking with gas stove. But then, the kinds of food that we eat in Eduland, the girls are taught how to cook them one by one. Manado, imama emiko emi eba ehia nale ima wa ma ya we na le nya he we na le ogede he we na le aka he we na le ma he we na le ize he we na di papalo he we na le okoka he we na le emomo he imama mo ni ya eya wa pa unwo ndi manado ya le ba imama mo eya wa pa ya ko dage me mai dage yan bu bi ka dage yan o honya ona won me ogi ona won me ikiabo ona won me ebu meken ona won me isawewe
berio ona nwo iwo manado ma di won pa gbava na le na ala ku o salo ba wa yo den ku ma awa ma mo eni eya ọmọ náà pàbò wárí ọmọ ayẹyẹ bí náà lè bá ẹ dẹdẹ nà hẹ́n ìwọ̀ yìí eba eya nà lè bò wá nà lè kíẹ́ eba yẹn nà lè bò wọ́n tó eba yẹn mà yá fẹ́ èbò wá bàbá mi yé kìwé tẹ́ bẹ́ẹ̀ tó à lè bá yẹn òwá yàrá yìí ẹ̀ ní olówó pa òpó bàrí ẹ̀ẹ́dẹ́ ọmọ náà eba yẹn gbẹ́ màlẹ́ de ma aye na awale mani agbonya oko ori mani afion wi dogo ni dadogo unwo na ya ri awa so ri dadogo ni dadogo re manari be ka wi aka ma wi ma tetu unwo ni e ni ma wa la lo ya ma eri ma wa la lo fu adun mu ma ri wi na da gbo su unwo yo ama mo e be na ya tete me ye be na ya ri e ba ye unwo na sa ne no ya ri ba ogie se ya ri ba ye ni mo ala lu won me aba eri ma ba yin no ama mo ba ya gwa temba wa se bebo udo mi we man so yan ma we mi ro pa wo wa yeye iba na le la do kiyan logo va iba na le la do kiyan popo iba na le la do kiyan na ma ti wo de o ha me ga gbiyan yan ga ri owe yan ga de ba yan ga ri owe yan ga de ba yan ga ri owe yan ga de ba go en tama won even if I not devil going to my nothing. If I not devil, no master. Or not came by any, he ain't love it on Jan. I have it on your web. The love you bon, yeah. Oh, I love you bon, oh, few bon, eh, by I so few bon, ye me by a gun. Eh? If I saw all day, I could do. O fi gbon ya le o fi gbon gberan gbiri de ize no fi gbon gberan gbiri de won na fi gbon gberan gbiri eya we to bu wa we o fi gbon wa ya gbe wa o fi gbon wa hen go o hen go yu won o ni aya le ba esi wa mu za godo fi gbon ni ba so o ya so wo o ki opa o wa fu o za godo don wa fu eri o ma no ó fi gbọ̀n owó tèmi na ya so wa ya so wo ó fi gbọ̀n do na no yobo keke odo ki utun xenofoi tomatoes eni aka lo ne u ki xenofoi mo u ga ilani na mo yere on guy ofie ka on kere yo yen so to boy aki e ka on do ya aki we ke do sam e se ofi bomba odo ye opo eviopo o ya ri o da won re ba no die na fa na ma si ko be va o ya ri magi ba udo se koko wa we na do gbon fi gbon yo wo ni owo ni owo ha ma mo emi ya eso ga le ba o fi gbonbun gbebo eso ga le ba ba gbon gbebo eso ga le za me bun gbebo ize ni do mu ma odo yebe ma ize ize o me be na me bu sa bodo na ma no ya me ya wa wa ma mo emi da de ba ye na ibu wa na kien e ba na le kien obero when is na ya lekin when mana ya lekin when bana ya lekin when nyana ya lekin when ga da ya lekin abele ya kin abe ma mo be na ma na de e wa so da ma be na ale ba na kin ya ga ile ba oyigo no ro ya gwa lo e be na ma no rio ena ka ban we ba na debo o me no debo o me no kin ba ya debo kun da ma no kin ma no le no kin igo ya gwa lo be no ma no we no de ya lawe gbe no na kin le ti wa na lawe wu o di ya me wo fion
Di ma mi mai aluga ni gbidon ro. Ngbogena. General housekeeping. Ngbogena. Idolo wayi. Idolo wayi emi ko ma ri bi ya fe ba yo pa awoni anru ebe na le he. Idolo wayi. Housekeeping. Ona wa so mi kakabo. Okware gwale ba e don le ni. Ana emi egwa idolo wayi. Egwa idolo wayi eni wo akadege, oni won be akadege, oni eru nya akadege, oni baba akadege. Ogwa na madolo yi. Ọpọn gbé àgbéra gbèrè kí náà pé kí náà máa pé ìkí àwọn èèbọ̀ ìyà ọkẹ́ kí ní òkú gbọ́ adọ́lù wáyé upọ̀n náà họ náà ẹ̀gẹ̀dẹ̀ yà họ pọ̀n ẹ̀ wá yú pọ̀n ó wá gbé wọn àtúnṣe ọkẹ́ kí ní wá wíyà àkíwá họ ẹ̀gẹ̀ náà dẹ̀ náà yú pọ̀n pa lùzọ̀là ho ùsẹ̀ ho ẹ̀yí ẹ̀gẹ̀ náà. Uyu pon baba wa seberio. O wa seberio. Eri pon ye gan, o ye gan. O ri ani yo to be yo be. Ke na ruan, ke na yokoto, ke na ya eri yoku egbe. Ke na ruan yo, ke na ruan wa keka. Ama mo ehia wa opa. Upon na ho $1 kata ba $1. $1 wa Ari yesi beti gbaya, ari ye oru ya iye so iro na dolo. Isame, hiye, bobe isame. Asame. Ebu yeko ni ona ebu ma. Ima asame wuha. Wuha afian yeko wa. Degbe no. Emi ko yen ya asame kuhari. Emi pia yen ya asame kuhari. Iri ono. Idame ame aro ta dada. Ameni awaro ni be na waro de gege. Ado ya vie da avie mi dada ona kegbo ona ake ona ikoba ona awo na yalaba ona ekpamaku ona egbedi. Awon avio idai na me aro be kiko iro wa ki be kiko ya ku ya bie eri mano ama ga me ro da ni akido adada o wa ro ni ana dada ewi na wa bi oyo ni ya fe awa ti a olele ona fun ai gege mo ya to egbedin unda egbedin ame adabi na onda se egbedin wa to boy fun ewi na bi ya ye da ni ya fe aya ru re egbedin Iko ba na o ya ru re egbedin o dogbo lori eda o pa na o ya ru re egbedin o dogbo lori ega ekegbo na o ya ru re egbedin o dogbo lori eda beri o wa na mi ame ai robi gwe igwo so ba na dada he iko so ba bi na ya da he eda e ba gbe ekere na ndo ba ko ba ekere na ndo ba kegbo o wa ka yo ni popon o ka yi no ka ya ku e amefo de mwe o gwa la me no ya le ba di do sa me kere la wa sa me ba igbe mo me jima rio ada bo aroni anadai isivin ima ma emo emi ko ebe na ya sivin he ivin ruwekulu ivin oge edinawu nupo ivin yeruwekulu igo enikin ama mo ebe na sivin he nyege yon na gwa sivin odo ya mo use kiyen ke janeti keke meri yen do sivin ya do sobu wa ye na iya kwa yen ase owe janeti usie yen ase o sivin owe mo meri ya te do sivin o duwe kulunifo ya imane do my mo ebe na ya sivin he even igo don ode na ya migo ya di migo wo ti manado opo i maria o gbira opo
ore gbogbe ore bum 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 de mo iwe ekpo o de mo mi na je de ekasi ivion ekasi ayama akedo mo ye ekpo o na do e wa chego wa chego chere wa gba even anwu ive amuri ebo me no ya kian oya we oyi na ya wo oya we ba ko na ya ko e oya we mi o be ya fe mane do mame mi na ya fe oha gwalo oha ore agwalo oha gwalo beki god magba yesu ku be wo ni si ina do atie oha gwalo ohe agwa o mami oje gbe ohe agwa o ikwo ya ebe na ya gwa legile he egile o emi owo no ka ro ko ya le bai mateka bia kan oge ateka bia tinwe mu egene de egile mana do mi nya we egile o ma se me wo emi owo ni kai egile ma se mi wo fi afefe de kai o ma we na ya gwa lo he abe ba mo ye mana ni be ka ma ni pe ya gwa legile da we ado pe ya dola mi isan mi ya mi ado pe abe mo di mana ya kian re baki o ya kian re o mi ki to esisi we de ma bi ya gbe ebi no sale ba wo na ya fe ni be ki iyeze eboro na yeze ama moko eda egbe ahun no di zagodo no di uko olele iwa ira yeze a kezuku were eri obe no ire evidepu wo evidepu evira no sa ba via yoha non dele pu owe gbido awa lo evidepu o tien ekpiro ogui ebi ke do de ko dupun de pu o ni evidepu ibi ekiko yan ya ro e be na ebe igbo be hu da o de pu ara o kan na ma mo eni emi ni ya kin abagbon eni emi ni ga wo ni ya kin abagbon o sa ba ya ri yobo ni yan efe no don won era no won ya o ye mi re wa be wa o emi ku ama o bi an ro wa my fool. Number 5. Planting in farms. Manado, imama emoye, when I am caving hebubo. Manado, imama moye, when I came in hebubo. Wabeba wodo. On a Facebook, ni hamu wani auna. A Facebook, ni tamu wani ayena. Wa ga yo imama emoye be na ya kevin yugbo he iwinugbo ge bae kebe iwinugbo oge ba kien ugbo ge bae olugane ugbo oge ba kien imanedo ma emoye be na ya kevin yugbo e bae he imanedo ma emoye be na ya kevin yugbo e na kien he ebi na rugbo bae olugan na no rugbe ba kin e na rugbe ba e a se ti be kin o so pon mama mo ara ikun ne a mama ni ya koka ni ya kogi ni ya ke yen ni ya ke kwe ni ya ke uko ni ya ke bun kan ni ya ke we be ba bitoto ya fe na ya ri ba ugbo makoyi amami mai egede akemi ni da lo be na ya ko ya we piri o gba na si oto ni na ti evi ni yi obe be na ade e yoto e wa swe man so na mudia evi na ruwe ga o izore obe biko de o ka de biko we swe na so mudia evi na ruwe ga la dia obe mudia ge o ka ni e obe na loki ama moye yan le ye yugbo ya kemi ni yan le ge baba ya ebe na ya kemi ni iyan na wo
ibi akiko be eyan be wo e o be be ya gu nya he e na wo e yan ni ma yin zo la dia eke na no kuye na amu la dia na ye ken gwe we ama yi obe yan ni ha no zo ozo ri woto eri ama no awa ma mo e a so ye na ro e dio ni ban dikebe e ba ye ugbe mi na kien obe mo gbe mi na kien manado ima mama eta agbakaya yoto agbogede yoto tagbe iyoko yoto na opo na ro na opo no de oriba na epi ae oriba na amu ari ki no ya kingo oriba ti mama mo mi ku eta do ri nu ye o eta ya ri nu ya da o to ta yo wa la na ri gbo uwe mama ni yoba usi aju gbedegbe no ima na de mami ko aga iwe ni ne bugwa agbon yin logo ma ba ya won do agbon yin logo ma ba kian bugwa gbo be na kemi oge ba na e wa ida kemi oge e na ya kingo we ga se ti re yin nu to nu ko una se ti ro efo wu me kenu wa e se be yin ni ba ya we no ka he amudi aki wega setike ogi una shogi una pe ebebe no adi ogi ha we de gbodugbo ya ogi wo meke no aye se ogi nu ko nu ro ebugbo we baya we ni ke he amudi aki ekwe wa gbe wa ugbo gbedo oya o wa do yekwe mu ma o ana mi ekwe na muke ote ebo bere agudo ya wa kinu bini awon so bo ye ekwe be logo na kora e ba fo e bu meken here be u meken to boy ya mo na de go bo u meken o ka ke e ko ga mo o mo tien kunda o salo ba ye ewie si wewe o ye fe wewe efe ni yan rugbo efe ni yan rogo de fie ke gbefe no salo body don wa aga ye mi gbo salo bo kan o te aye fo rugbo nu po gede ro aka aro iyoko ro iyokaka iyokedu o komen bedio agba ama mo ebi na ya gbugbo oge ba kien wa gba okoto edo wa gba okoto o ebi na mami ku e ma gwan kan ko yi no kwa dan ho imama mo harvest in farm imama mo be ya ire ewi ko he gbugbo akoy aga ikone yan do wan yan yan do mo no ewi ko ri sakwa ho eyin we fun e tomatoes we fun e bu wan kan we fun e ba fo we fun e ba fo woman dia be ko ni aga e o bi wa se pe o wa do amma mi pe oni je mo man gia e ke no ke ya gia e o e bi bu wan kan meji e bo don e ya gbe na gbiri e bi na ya ru e fe bi na ya di agbon ewe na mana e no ku gbodo ni we ran ri o e tin do lawe ti iwu e tin do lawe wu ire bi o ko bugbo kogo oge ba e wa ri gbo nu ko do oge ba e sakwa budo okome e ba e sakwa budo hi eyin bo okome ekwe bo okome iyo ka do e ya ru owogo we ojo kan ojo la den wogo don only said we are you wogo ya ge ojo kan riba okodo en egbe don ebe na we o wa vule ni ja fe o aso wa e ba e po e ba o wa ke bi o ke e ba e na kien
aya ma mami wa ma wa no ku ewi una ma ewi no ka ke u se so ba gbona o ma no se ba e ma se u se mi o be so o ma no me ba yo do e fe e ba ko da o egbe fe ma na do ewi ni ma ya ma mo wi na ki ye gi owu enwa ro ma ma e ki ra ẹ̀yin ni ma ko gba ma no ipo uko aya no ya do na igbo ye mu ipo uko de ipo uko re ba ipo uko ebo ma so no do di ebu ma ya no ke bo we re ipo uko yan wa ko igbu yan yan be ri obe ipo uko ebi na do di ẹ̀yin no kwa ne wo ore ba na do ti ipo uko organic akpọkọ mekaban akpọkọ eyigba nso wakọ igbo akpọkọ akpẹkọ orúkọ rẹ máa o anya rẹ emu ẹdẹ adọdún náà yúgbò wẹ akpọkọ ìgbàsángbàdì wẹ iṣẹ ya koko ẹyin ẹdọ sọ àwẹ ha àwẹ ẹnẹ wíṣẹ ìyá udọgẹ èmi nà kíẹ ugbo ànàmíọ akọ ya akọ náà àwìrọ yìí èmi nà kọ ya àrọ. No we ware no le la ba wo kan wa la wa ki awo wa di wa yi ka o meni le iman ni awa le ni ka o meni le ta uwa ma we be na ya ku ka bo he o he we I ka bo na ko yugo o we ha we ne no ka na wa me bu ni bo wo wa da gba ni oni ugan ukinoge ha o fo ne godin no ado ko yugbo arukum oro amunyu oro usalugba ma gbe o keke ma pon usalugba amunyu na ko yoto yen ere de mo o ko awon kan odo yebe han egunyu ga ire ode okidogi wo okidogi ova we mu egbedan ya pin ema na ya la yugbore amunyu yen de vala kwa odo gbobobo ike abo ye sogwo ohun amunyu oko oyo na ngiran o salo ba wa ye no ni aye berio unyu na ma David magwalo manado mama mi yi bo ti agwo wa me gbe gbere gbeta o ha me gbe manado de ko niki ogiro na be ko yo okeke ko yugbo ba be anya afia ogino fo ege ni wa do ya nwa odo lele ekede ru abe maga aye odo lele ya ege ma ya pa ugboro ihe da mo oye wo oni ogino fo obi ado no se ti wa wo ni ana wo ni o wa ya siungbo ege ni wa ya gbe ijambo ya gbe kokoma ni wa si ogino fo igo vere ari mi ogino fo avec ni ha igo vere e ba kien e ni ga ko banado de nous salba ma ya fian gbo. Number 7, puberty and grooming. Number 7, puberty and grooming. Omoko na bia o eze 111 odo sun ga se uri na se odo wa se uri na se enwe odo aladan be kokodu enwe do aladan wudu egede nwe ya aladan wudu ni beno salo baba ya ye mi be do ya mama asetin fie we de beno salo baba mama egede na money ya na enwe wudu ni nye do sun ga se omoko tose ebi ke mi asunu mi baye o wa sanade o ya ge you know we are not eating that food, don't touch anything there. ye ga ge ye bi a o ge ma be ti an be kin yen be ni e mo gbe he be nu hu ye be le te ye be na ko ye to come and eat. You know you are not ebi ke dan ya o fian ko da o se na gwan kan na ma ti e yi odo finu yo let me put this aka mama ni we no fe ko
non fait Let me see tout this. I'm not ben seeing. when ya da ni ben ya kan ya u se bu ni eri e won do ya ye pe ale debo Drop it. ibi ba be ki ga no be o tu yen ibi e ki ga no be o tu yen ni abe won de be ni won de ege ni o sa lo gba we ya ri e ti be ni ani aya da ibi e ki ku ya da ibi e ki ku ku ya la so e ko ga ri ni ya ga ge mo ya so a fie wo da bi e ki ku ni a fie wo da bi e ki ku ni be no sa lo gba na yi e o ni ki ege ni agba be ya mi e ni ki ege ni ibi ko ri a to re na adabi ọmọdé wọ ẹdá wọn de ibi ekwe ẹwà tó rẹ o ìbí ní ọyẹ pẹ̀bùrẹ̀ bá ibi ekwe ní náà yẹwé náà rẹ dùn ní pẹ̀bùpẹ̀bù ní ẹwà tó rẹ o pa yàrá ìsọmọ kíkẹ́ sùgbẹ́ kò dùgùn náà ẹ̀rẹ́ ní yà tó rẹ ẹ̀rẹ́ ní yà dẹ́gì bẹ̀ kíkò dẹ́gì ìwọ̀n ẹ̀nà bí yàn dùn ibi kíkò tó bọ̀ ẹ̀ ìsàlọ́bàwẹ̀ kàmí àwẹ̀ ẹ̀rẹ́ ní yà kù bí ẹ̀ nà fi. iye mọ̀ gbà ọkọ̀ tó fi gbọ́ mọ́ ni omu pe kesu gie omu pe nera bu gie omu pe hara bu gie ugba ko to igba money hunda omoni odo sun adia bege don obi no me ase odo sun adia yen ma yan de ma yan fi o wa ge sagin gbe dan gbere hi de su ko na suno de ge o na suno wa tun mu ade wa o we iye ge pa o iye we o revie eri oye ado ma ebe na ya dole gbe yi he ado ma ebe na dole gbe yi he ebo we mi ya emi ni ma bun uso emi ni ma na popolo don kankan e na kun And why for the pain? ebo na do we evi na di ko se tin ya ye yi wegbe na ya ri yakara na mewe sa gian ni eri ladian eri vele ladian àwọn ni pa bo ni ma be tian to pa mo ma omo ni ye da yen ma yan de o yi o do je to ta do ma e o kuki e no o we be su gbunu ki no de o be ti sunu ki no de o do ma e we aye gbe fi ala se be gbipia hunda o na ri ma we wa ti bie e no ya ha mo osunu na wa ya ye gbe fi ala se gbipia wo o ni mweko u da gbuhi na u ya ma e ri imana do ima bi bi kiku wi imama egbe mi radio adeba otu iwoma adeba otu iwoma adeba tu iwoma yani ka we that dege bagbon amontu ari bieka amontu na ti erin robebo ibi kiku no wa yore no ba no na erupon o ni erin robebo beni abanma ni edi abana di ya di eze ya tu dari eze bam ya be yore na ya ke sukuru asoko sagba ni ayokoto orike eri be ki go be ye ama ya fefefe enweni adebudu be ni ka ban ado ma ewe tafun pon mudu ege nede upa enwen ero upon kekan arun amu ewe arun amu ewe ni nweni ge do wa do adele ege na ni upa enwen ero uri go no we nda enwin na eri win ebo ebi guki uri go no we no ya do pa enwen abi ye wa ya bi na ya we bi na ya he wa du pa won wo we dowo omo ku eri ona ade batu wo ma dado tu bebo ebe de ya nwa se aya mo tu eri ibi kiku ni ave ebe ga ni ade agbe agada iku no riri edon re eyan ya gbikuri otu ya gbe ọmọ no ma de ba oni oyo no ki a wo deke ha ri yo bono money no ya de ba otu ni agbagba agada de ya agada de kokoma we don ha ri yo bono money omoku oni no ya de ba ya no gbe ekokoma awe ni wan ya fe we gba ya ekini na gbe agada ni re egbin na ya gbin na wodo awe ni wan ya we gba ya we ekini na gbe kokoma ni te ya ale ye jikin na agbale don fi boyo ohebudo ba ti awole ni ma na do ma fi awo ari bi kiku ari awole ni ana ya di ayi mabo ni ya do sankan mabo oni ma we na de gi ande batu o tu no wi wo ma na ba de ba o ya no o da ho
o tori wo ma bebo na ma deba o ya no deri ku koko ma ya gbe ugi e deba no gu ya gbe aye ni ya se ane ye ni ya nwa wa mi we e bon so na ma deba no do ma deba tu yen àwọn re na igbina aya wi ya ero igbina wa ya gbina do gidi boya wo do awe de mo pia kekere na wo kungu ogbuna e ja mi wo no aka deba tu ona ebe na deba tu obe ya mi na to ma ayo we ri lo ma obe na ta mo agwe egwi aga ba obe da ya mu dia no so ma gbe aga mu egbe ma ebe na deba otu ebe na de ifie ukpona mu ukponi dadukpo imanedo imamukun ukpona mu ni na se ni ogusunwo o ma gusunwo ma aye ni ya ma mo emi ewe no we de batuna ke iya otu da ya makin iya ma ya rabo iya ma ya rebo e mo no mama emi otu emi ro no wian ya ga ware na ya gusunwo mana do iba ya ma mo emi wotu da do tu kebe ekinado o moko o anwa de wa ana ma ekinado be na ya de ki he ikata ba wuta akin ehin akin ogi akin mi ya abe mi no le ibadie obe kion abe mi no le ba ku obe kion aro wani omo aro wani ana ma ya ana ma mo ewe abi mi na ge ya kin go eni ya sin mo egbe tembe yo ya da na gwale oku opia na do mu en ari owa don ya lo bi ke don na mi kira mi igo ami oku den gwale igo o won be na labo ama mo ge ro ya oji oge o na mi go oge oku ala mi go u ma mo oku eni wo wa be na ya kin go ami mi na ge ya kin go gbebo iwo ari ki wo te mo so to yan mi won ede ile be no gede ile be no ni kemi ari mi no lugwa le ba ko boze ari mi no gwa le ibadie boze we di ibadie ori manedo o ma so rebo ni agage vi yi no do agage bie ibadie ori manedo agage bie ega ki bia ibari ogi manedo ayi mi kwedo ibi edo no gwa le bari e mo aro wa na ma egbe iwe o e na ya kingo be na ya do eki he na mo panfua usu se no akoyo do opa kan ri ke o lupo ge omiko ifien o na mamiko preparation for marriage. Adult people, we prepare our girls for marriage. We don't just let them go to marriage like that. No. Manedo, imam we egbeke o orome. O miku ni mabiele, imam we egbeke orome. Ogi pia, ekere no. To panriku oje gedegbe. Kebe na ya gun ahe mu kebe na ya polo wa he kebe na ya dolo wa he kebe na ya popan he kebe na ya lehin he kebe na ya hopon he kebe na ya to digbo to wa he kebe na ya die nwa na ye no ni antare he imane do ma emi ko bena ya li yin lele iyodo he bena ya yin lele erodo he bena ya ri ogo ni na do babo wa he imane do mami ku ege owo enwan re no ya omo do enu mana ma ene na ege mo ku egu ama ya fe bo e wan bi wa mama mi una mama ku bi bena ya omo do o wa so wodo ebi ro pa logo evi ro pa logo ni ga so wodo oda fun ge be don so we he be no ya le ba he be no ya polo he o so wodo iyodo ge be no ya agbon he be no ya le ba he be no ya teti go he
Iyan ge ware don wi yan popo we yan ma popo we e no ka ke no mamo e o ka ke no mamo e iyan ge do mamo omo emi ha awe mi hia omo ado omo don ni ma de ba do fun oda fun wa e fun wa o de ba e baba wo te omo oku de ba oda fun ya he fe o ri yo bo no da fun enu do awu e me dan yo wo e ko mama ebe no ya sigo koko mama ebe no ya wu mi he mama ebe no ya ye teta me he mama ebe no ya tete ofi gbon he mama ebe no ya tete akwa he o e furu igo ba ma o ma so uki o ukido we ya ma rigo na be arigo na arigo no wo igo ya arigo na amena nta banadani atete oyo na atete he tunda ebo ya me ye eweze ye edogwe oko na tete ame ebe tete fiugbon oko na tete fiugbon ebe tete igo gwe le gbe ta du mai hon oko na tete ame tete ebi tete fiugbon oko na gwa tete fiugbon ebe gwa tete igo o fiugbon igo no àmọ́ baby ó fi pa yaye o yome be na lo bi e ko da fo wa he amamo be na gba ore mo he no ede o wa na mamo yen ki ya won do agewe agbon logo wa ama we mi no ke na we wa mo bo no manedo ima mgbeke orome no bima ama evi eva ya yo bo sile bo eva ya yo bo mu enwe bo eva ya yo bo sile tu bo eva ya gbo yo ekun bo uma mo be no aya egun agun he be no aya he be no aya le ni he uma omo omoku uma ebo wa no so oba wa de oba wa nya kon da owa to se ko owa ni eri oba no dega oyi ware oba we me wa ye me oyi we ka me ye emi esi no ne bote compliment me wa ye me oba yo ni ka we ogun egbe ahan akin o wa ti he no wa ni iya uma mo ebe na ya gun he be na ya nwa ni ma no te gbe we o he oba wi ndo tu yan we ka ma we ya eye me ma e ku ni ndo tu kere ya mama akademia o wana mo wa yo no do so boburo we yen hia do gayo mona e won yen hia do gayo mona no bi yen e won yen egbe no ma wa kin ma ho dan ri oku bi we gbuwa egbe na na ri o ma na ri omo imamo mo no mo egbe ko yo me ebi ya fe na ya nyagbon ima die ne mo kipa wa ki go ku pon ke kara que et bien ya do lupon que o pona roi qui vient da muyuru ima ye ya hen gbe no mo ya mo egbe yo won wo ya ri e o do da fun obi ani o mi obi amena o ke ye mi o di boku no ke ye mi ri ido obi anya eri manedo ya mu gba ore mo ifien ora gbona ima vio ene mo mi anwa de ebe no wan no we ma we na ma mo mi yude no ala wa ro kan ayan wa inware esetin la yude ni re sare ba no fian gbe ma ya fefe o ise uzo anode e na ya ma mi pia mi ko mi be we bu e ma gbon kan orin aye gbi ma tori ma na do na ori pa ki ori ku ma ta na zo ana de ori bu akeba gbin bu na ya ma mo wi ba gbin bu ifien o e ma ri ta o so ba de ba ma ya fe ise wa we so nu wana tota wana da ho ha be ye no kwa be do yan be tire yan be aguge bon salo ba yo ni
ma we na sa ba no ge man ma o ise o ge aneru sa lo bo a do go do a e bi no rie men rie na do na o rie ni ana o go do no ge e no gu rie yen we na re iwe we na re la ho ge me no demo la ho ni ma ya do lo wa yi ma ya ma mo mi ni a make na we jangbo no ma na gbo no ma no si ba bo po zo go chambi ma na de wa ke wo do e gi ma mo ekun wa no mu ni ma e gi ma mo fa o la ho e gi ma ki no gbo kan e gi ma ki no gwezugu nu la ho yi bo ni ma de nyam ni ma e de gbegbe ma wa kya u yo we pon we ni Jesus Christ no nyama ise wa ya be wa o wa wi ado o wa do we baba do we tendo ya pion re share don gba won ta gbon ya pion re subscribe na make na we gbe ga we o ge do na o yi wa mi o sa ba de ba wa o ise wa kin o wi o be kin yakwe o ga me ro ise ebo na we bye bye